Nanda Wata Wata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Wata, San Francisco. Me Kochi Kenda Watabai. Songombula.
Vena kan tabi kinta pakiti ko na matakan ni singa tusi tienda indai na ngau na viti na ngau na San Francisco matakan ni moni tinuita kinindua na moani madho vinaka and tabi to so kikina na ngande sarangito levu na itavi anda ngarava na moani madho and sa tika butaliti ko na dakadaka na singa levu indai kanda sema titiko yani en radio bulan dua bata San Francisco nonda ngau na ke sana sibi toko ngona ba en vitu na miniti ngau na mai viti sibi na tini kandua en vitu na miniti na nonda ngau na ni bata bata en singa levo indai sema tiko yani ke na beba maruta kina tukutuku lele kai so me tawana nonda ngau na ne matai ni awango meleke doba na lima na kaloko and then ngai rongo da kina nei sevu ni tukutuku na nonda vanua kina be sai burubura era to sa so tiko mai wa matakango o rian tui mai sala em bulanako andro bula benaka mdrau era to boganu ni benaka tiko mai na ilawa-lawango ne M2O Saturu era to vena numiti ko mai membaletira na bulio tina na di district school meretuo boganu ni binakatiko ni be kemuni na be wakani io nimbula benak o marumbo to e Olivia Nangoro o Siteri do la vina Siteri na East Palo Alto steringoro binandu na bingorabi bina lebu na parong no mai na roro anikua na singa lebu ni apa tawake bula binak tola bina sama sarati ko yaningo Wollongong mai New South Wales Australia ta bola kan ta boliti burburati ko ngai na matai ni awango na nonda bata ki au na singa lebu ndai bina ko lebu mai viti sa sibitongo na tini kandua na walu na miniti sa tika busarati kono tabe mga marutaki o pex bodea bula binaka na korturanga suba sa lolo matuani io telanga lolo matuani be kemoni binaka bogale buna bingarapi binaka bogale buna dakaka sa tika butiko na singa tusiti na ngone vitingori na ngone ke singa moniti kanda sa abe boga marutaki so tiko na bula binaka sa tika utalendo na madhawa ni dakaka sibito ko gana ba na tini na miniti radio bulan dua bata San Francisco be kau tikenda bata mai do na sere maru tikenda na singa lebu ndai boga mi bibi kemuni na sabe kinda bakiti ko mai
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau. Dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21 saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni Diwa 21 saibarua. Erto ngarabatalangan ikanale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemadawe California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. JJ's Food Shack. E tigo kevi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nonrato specials and lomani madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda vata kay City Veni Rotorala. Tao kilangin sa banua.
animeke usando uda. La animeke mesa suka. Que mesa suka. Ya bunua ko ama ua se buni mano baka tambera. Sindi basi vika basi ni manu wa bana se uta na ua na bulu kula. Sabura 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 bura ma ua. Sabura 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 bura ma ua. Lindi ne ya se me sama somo kina meke ni rua ni sana roma dia ura. Isuka ni meke usando Ia pena boleh pun bororong sa se mati kumai na be wakani na be bono so e piti e pakaki na be sai burbura. Erto sa bakam bulat kumai ngone lawa ni singan raunindalo. Ia malo singan raunindalo bula benaka bulan nakwa. Goen dua na bakam bula saram mai Victoria mai Australia bena lebu ben govare ke rian tu mai salam. Duo sainian andelana do labina mai manurewa o kalandi ni slandi bina lebu ngone ni soro famboe ngone ni soso famboe soso kandabu se soso naviti se soso beka imbau ye ngone ngani soso famboe bula binaka ya met kameli sa bakayan ratikuan o yo torika bula binaka torika mai viti sama taka tikongo ni singa tu city ia we kemuni beka bukan bulat tikomengo torika tinai kaviti ko ni moniti maina ya tukuka tau bata ke kenda San Francisco si singa moniti tiko eningo bula bena katorika bena bole una sama tiko mai o pauliasi kanivere malo ambula malo ngone ni soro fam soso sebali tiko na ngone ni soso famboe bota itiko ni beira na nona ilaulawa beira na ngone ni sara toko ni endelai na sinu ibe imbekaya endo ngana bono ne sinu bula bena ka tubo saturu bay re vadola koto mao koru kengo Oliviana Goro Siteringoro Chelingoro mai Bavaria na songo ni karusanga bulu katulu ni kosita na taranombo to inandi na reunion nandu bogale na bulindebu na bogale na guarabitabi Luisa Daulali bulasia o Pex Bodea Home and Living Fiji gona stoa ne Vinod Patel una numa senga Home and Living lolo matuyani pe ira kede na ngoni ni naita siri lolo malewiani mai dolo isuba na ota boga miti na singa lebu ni kuanga indau makatunan raki kenan rakingo wata kei melai lutu ng biau ia saka ng bula
ia saka na bula kalunga tatiko na vingarabi na singa ni kua vinaka lebu bula nakwa mai Victoria mai Australia Vancouver ke na station ini alo matuango era tu bukan bula tiko na station ini alo matua na radio Fiji 1 mai suba o tupo saturu na serer to bona numero to bota itiko kina mai USA nandi paparau koto na Nandi District All Scholars kena songo ratu sabo paparau tiko kinango siteringoro steridola bata ke ratu na lo Gracie esta Asivani na iloloma na i bola loloma mu binaka lepu na i bota binaka ila itia tui mai mbeka ni bula binaka io binaka lepu na sama tiko mai na singa lepu inda mai viti sa singa lepu tiko ni singa tu city si bito kongona tini kandua na rosanga bulu kalima na miniti dola bina si vaniolo lume dola bina lepu na tlabata no mena singa lepu ni goya kuila tamata kuila tui mata akuila tui nate dola bina maseki la bina lepu jina na barong koto maingo mo California gu kere merwota ina rara ina buchu lebu i serua bina lepu jina na kauai koto mo kengo eri korna rara mena buchu lebu me serua lolo matu ai bici bina lepu jina dona no mundoi bota mai virtuna kambunin dalai kande mena yanu koro rindau makatunan rakiana wasa batulawa na vito soaki na siwa ke na ngoli ke na bagata sosoko se bagata kanan beka na singa lebu indai
Me voliam back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana ka tin kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga tinga ya sala ko mana check. Senga tali ni biara, senga saranga ni biara palilai. In time saranga mai. So dan tali wala ka tala tunda wala. Ko tongo. O sa lo ko bengo pambilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totoka na buno ni kana. May namenda to with the kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nivingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na bimama niyo na nakabini buko lulu bay Kemondo e California, bimama nindu na singilewu ni lotulewu bay Kemondo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanta vata mai. Nanonda vata-vata kay City Veni Raturala.